Je, umewahi kosa kazi? Kumbuka, njaa hainanga aibu, na tena uoga haijawahi lipia mtu rent. Njaa hainanga kodi, jua namna hiyo. Wewe mwenye umekosa kazi, uko na uoga ya kuuliza kazi, jitambue kama mwanaume. Toka, acha kutoka ukienda unafika kwa mahali watu wanafanya kazi, unasimama unashindwa kuuliza kazi sababu ya uoga. Jitambue kama mwanaume. Toka, enda fikia manager, muulize, je, hapa ninaweza pata kazi? Mimi pia nimekuwa kwa hiyo situation. Kuna wakati nikakosa kazi, kaanza kuenda kuulizia kazi. Nafika mahali watu wanafanya kazi, nasimama naangalia, nazunguka, narudi huku na huko, natetemeka, nashindwa hadi kuuliza kazi. Narudi kwa nyumba, sijapata kazi, sina kitu yoyote. Usikue kwa hiyo situation hata wewe. Jitambue kama mwanaume. Ukienda kuuliza kazi, acha kwanza kusimama ujiulize nitapata. Enda direct, uliza manager hapa niko wapi? Nimekuja kuuliza kazi. Yeah. Kama iko utapewa, kama hakuna utaambiwa. Kama umeambiwa hakuna kazi, usikufe moyo, enda kwingine. Enda na makaratasi zako ama venye huko, enda kwa mwingine, uliza. Mwisho wa siku utapata kazi, sawa? Na kama unategea kazi yenye umesomea, usisahau, ukitegea hiyo kazi yako yenye umesomea, bado kuna mabiashara. Tunaweza fanya mabiashara ndogo ndogo hapa tukigojanga hiyo, kuliko kukaa kukosa pesa, kushindwa kulipa nyumba venye utakula, kutegemea watu. Fanya biashara tu, biashara tudogo ili upate kakitu, ukigojanga kazi yenye umesomea. Kama unaweza fanya biashara kubwa pia, it's good, but kujituma ni ya maana. Tujitume. Kama nimeongea kitu ya maana, comment. Je, unapitia changamoto gani kutafuta kazi? Ama hiyo kazi unafanya ulipitia changamoto gani ndio kaipata? Tukutane kwa comments, tusaidiane my ideas.